Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gikomeye cyane kuri iyi si, igihugu cyujuje byose ubundi bisabwa igihugu gikeneye kugira ngo kibe icya mbere ku isi, gikomeye mu bya gisirikare, mu butunzi, mu burezi, mu buvuzi n'ibindi byinshi cyane bituma igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeza kuba igihugu cy'igihangange. Iki gihugu ni igihugu cya mbere gikomeye muri byose, gikungahaye mu bukungu ndetse n'ibindi byinshi cyane bituma gikomeza kuba icya mbere kiyoboye ibindi kuri iyi si ya rurema dutuyeho. Ariko nubwo iki gihugu ari igihangange, ntabwo kibura kugira ibibazo byinshi cyane bitandukanye na politiki zigenda zicangacanga amahanga. Ubundi ni igihugu kiyoboye ibindi ndetse cy'intangarugero, kiyobora ibindi, kibireberera, kibicungira umutekano ndetse kikanabimenyera uburyo bikwiriye kubaho. Ariko imbere mu gihugu ho biratandukanye nuko hanze baba bakontorora ibindi. Imbere mu gihugu hahora imyigaragambyo n'akavuyo kenshi cyane k'abaturage, abigaragambiriza ibintu byinshi bitandukanye, cyane cyane nk'irondaruhu ndetse n'ibindi bikunda kubayo. Ni igihugu ubundi cyatangaje benshi, gusa muri iyi minsi ya none hadutse imyigaragambyo karahabutaka iri buhitane benshi, cyangwa se igatuma ingoma ya Donald Trump irushaho gushegajega ubundi igatakaza amahirwe. Muri ukwezi kwa gatandatu imyigaragambyo yaratangiye, itangijwe n'abaturage babimukira. Ibi byari bikomotse ku kantu gato cyane, ariko kakomeje kwaguka none imyigaragambyo ikaba amaze kugera mu cyiciro cy'icuraburindi. Iyi yatangiye ari imyigaragambyo y'amahoro, ariko ubu ntabwo akiri amahoro, ni amahane. Abaturage bari gushaka uburyo basenya ndetse bagasagarira ibikorwa remezo bikomeye cyane, amazu y'imiturirwa akorerwamo na leta ndetse n'ubucuruzi, amapine mu muhanda bari gutwika n'ibindi byinshi cyane bigamije gusagarira abaturage. Perezida Donald Trump ngo ntabwo abashe kwihanganira ibiri kubera hagati mu gihugu cye, cyane cyane mu mujyi wa Los Angeles, ubundi aho byose byatangiriye. Reka tumenye byinshi biri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njye nitwa Medal, wibuke gukora comment, subscribe na share kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Mu minsi ishize nubwo imyigaragambyo yatangiye ari akantu gato cyane, itangizwa n'abaturage bo muri Los Angeles, aho bigaragambirizaga umuturage ufite uruhu rwirabura ariko ufite ubwene gihugu butandukanye w'umunyasenegare, akagera nubwo muri Espagne yarageze muri Amerika, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimubonye ku muhanda ziramufata zijya kumufunga. Ibyo byatangije imyigaragambyo, abaturage basaba ko umwimukira w'uruhu rwirabura nawe ngo yakurwa muri gereza ubundi agasubira mu buzima busanzwe. Imyigaragambyo yaje kuzuka cyane kugeza aho uyu munsi yafashe iyindi ntera. Perezida Donald Trump sabye byibuza ko abasirikare barenga 2,000 aribo boherezwa kujya guhagarika imyigaragambyo ikomeye, ariko nyamara byamaze kurenga intera isanzwe, dore ko 2,000 bonyine badahagije kugira ngo bahagarike imyigaragambyo, ahubwo ibintu byageze ku rundi rwego ngo amazi sakiri yayandi, umuriro watangiye gucanwa hejuru muri Amerika. Donald Trump akimara gukora ibi ngibi, abaturage b'Abanyamerika ndetse n'abandi b'abasesenguzi bavuze ko ibintu Trump akoze ngo bitari byarigeze bikorwa n'umuperezida wari we wese, dore ko kuri ingabo zikajya hagati mu gihugu mu baturage ngo ari ibintu bidasanzwe. Kubundi iki gikorwa iyo kibaye cyitwa Insurrection Act, ni igikorwa kiba mu gihe kidasanzwe. Ubundi iki gikorwa cyarukaga kuba kera cyane mu mwaka w'1965. Icyo gihe nicyo cyonyine gusa bigeze kumenywa ko Perezida Johnson wohereje National Guard mu ntambara y'igihugu hagati. Ibi byabereye muri Amerika byo kohereza ingabo hagati mu baturage kugira ngo zijye kubabuza kwigaragambya, ngo ni bimwe mu bintu bigiye guteza imyigaragambyo ikomeye cyane. Major General Paul Elton ni umwe mu basirikare bakomeye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu yavuze ko ibyo Donald Trump yakoze ngo bigiye guteza impagarara zikomeye no guhungabanya politike ku rwego mpuzamahanga no kugaragaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu kitagifite imbaraga zihagije cyane. Byibuza kuva ingabo zakoherezwa ku rugamba, abantu barenga 20 ndetse na 27 nibo bamaze gukomerekera muri uru rugamba. Ni ibibazo bikomeye cyane, dore ko abaturage bakomeje kugira imbogamizi zihambaye. Ntabwo byari bisanzwe ko mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubona abaturage bagiye mu bitaro kwa muganga bazira kwigaragambya, ariko ibi byose ngo byaturutseho kavuyo katejwe na Donald Trump. Imyigaragambyo igamije gufata abaturage babimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje guteza ibyago byinshi cyane. Aha abaturage bari kwigaragambiriza ko bari gufatwa ngo batagira ibyangombwa, aba bari gufatwa n'impunzi, abimukira ndetse n'abandi benshi cyane. Igihugu cya Palestina, Mexique nibyo bikomeje kugaruka mu majwi hano muri iyi myigaragambyo iri kuba, dore ko abaturage bari guhangana. Abanyamegizike nibo bakunda gufatwa cyane nk'abaturage bimukira ku mubare mwinshi cyane muri Amerika, dore ko hari n'amayira menshi cyane aturuka Mexique yinjira muri Amerika. Ibi bigatuma abaturutse muri Mexique aribo bakunda kugera muri Amerika cyane nk'abimukira ku mubare mwinshi. Maze ibi ngibi nibyo Perezida Donald Trump yari yasezeranyije abaturage bazamutora, ababwira ko umunsi azagera ku butegetsi ngo nta kindi kintu azahagarika keretse abimukira, akabapakira indege akabasubiza iwabo. Ibi bikorwa byaratangiye bimaze biteza imyigaragambyo n'akavuyo kenshi mu gihugu cye. Mexique nayo ikomeje kwamagana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko abaturage babo bari gusubizwa inyuma ku bwinshi, abazira akarengane ndetse abandi bagafungwa mu magereza atandukanye. Imyigaragambyo ihuriyemo n'abirabura, abazungu n'abandi babimukira benshi cyane, ariko cyane cyane abirabura bakorerwa n'irondaruhu nyuma yo kuba bimukira muri Amerika. Aba badafite ibyangombwa
ngo ntabwo bakomeje kuryama ku manywa na nijoro, dore ko hari abavuga ko Amerika bamaze igihe kinini bahatuye kandi ariho mu rugo ngo bwose badashobora gusubira iyo baturutse. Perezida Donald Trump nawe ufite akavuyo muri iyi minsi nyuma yo gushwana na Elon Musk yakije umuriro hano hagati mu myigaragambyo, abwira abaturage ko nta kindi kintu akeneye kumva ngo bagomba gupakizwa indege bagasubira iwabo. Politiki ya Donald Trump ikomeje kutavugwaho rumwe na bamwe benshi cyane akora naho mu nteko nshinga amategeko, aho bavuga ko Trump ubwe yivangira mu kazi ndetse gashobora no kuvuga ibintu bishyira mu byago igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dore nk'ubu umuriro uri kwaka, abaturage buzuye mu mihanda, abandi batangiye kwigaragambya bimwe bifite imbaraga kandi byaratangiye ari urugendo rw'amahoro. Ibi ngo byaturutse ku mugambi wa Donald Trump wo kwimura abimukira akabasubiza iwabo, akabapakira indege akabavana muri Amerika, ubundi ngo bagakwira imishwaro bakabura iyo bava n'iyo bajya. Abenshi bakunda kujya muri Amerika bagiye guhiga ubuzima ndetse n'akazi, imibereho ngo ibigoranye cyane, aba baba bagiye gushaka uburyo babaho. Gusa Trump we mu magambo make yavuze ko ngo abangaba ari abaza gutwara akazi k'abanyamerika bagatuma abanyamerika kavukire bagenda bagira ubushomeri buhambaye cyane, ariko abaturage ubu ntabwo babyumva. Ibi byateje imyigaragambyo n'imidugararo ihambaye cyane mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abaturage biraye mu mihanda ubundi bakamenagura amacupa, ibindi bagatwika amapine n'ibindi byinshi cyane bakangiza ibikorwa remezo. Polisi yo muri Amerika nayo ngo yoroshye mu mihanda myinshi cyane igerageza guhagarika imyigaragambyo, aho yashyizeho n'imbaraga zihambaye. Aha bakoze ibintu byinshi cyane bikomeye, harimo no kurasa abigaragambya hagati, kubamenamo amazi menshi cyane n'ibindi bikorwa biteye ubwoba polisi igeze gukoresha mu gihe ashaka guhagarika abigaragambyaga. Ibi rero niyo byazamuye umuriro uhambaye cyane hagati mu bigaragambya, bituma no kubahagarika bitagishoboka. None ngo ubu ngubu imyigaragambyo imaze kuzamuka yarenze igipimo gisanzwe. Ni hagati muri Los Angeles aho ibintu bimeze nabi cyane, abaturage bo ni benshi mu mihanda, induru n'urusaku ni byinshi, abigaragambiriza ko hari abimukira bagiye gusubizwa iwabo mu bihugu byabo. Nyamara imyigaragambyo yose yakomotse ku musore w'umunyasenegal w'umutikitoka w'icyamamare wamamaye. Uyu musore yagiye muri Amerika bisanzwe, agezeyo polisi ya Amerika iramufunga imuziza ko ngo yaje nta byangombwa afite. Ibi rero byateje impagarara, maze abaturage biroha mu mihanda bayiraramo, barasakuza induru barazivuza, ubundi ibintu bihinduka induru ku muhanda no ku karubanda. Byari ibikorwa biteye ubwoba, ariko nyamara Donald Trump nta nubwo ashaka guhagarika imyigaragambyo cyangwa urugamba, ahubwo akomeje gucana umuriro, aho ari kongeramo amagambo ateye ubwoba, akomeza no gusesereza abari mu muhanda, cyane cyane babimukira. Ab'uruhu rwirabura bo baba barahindutse uburimiro bihambaye. Ibi ngibi nibyo bituma abanyamerika benshi, cyane cyane ab'uruhu rwirabura, imyigaragambyo ya buri munsi bayiraramo. Ntabwo ari bo bonyine gusa, ariko dore ko n'abazungu baturuka mu bihugu byinshi nk'Ubuhinde, Pakistan, Mexique n'ibindi bihugu byinshi cyane bya Amerika y'Epfo, nabo ngo bafatwa nk'abimukira, ubu bakaba bashaka gupakirwa ngo basubizwe iwabo. Ngayo nguko rero iby'imyigaragambyo y'abanyamerika bakomeje gukwira imishwaro hagati mu muhanda Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no guteza akavuyo n'akaduruvayo kadafite uburyo kari buhagarare, na perezida wabo Donald Trump wabuze uburyo yakemura ibibazo, ahubwo agakomeza kubikongeza abyongerera umuriro ngo abaturage bagume mu muhanda ari benshi cyane. Imyigaragambyo iracura iki? Iraza kurangira bigenze bite? Ubundi wowe ubona iri guterwa n'iki? Niba ari cyo wakwifuza ko twakuganirira, utwandikire comment, ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo buri gihe tujye tubana.